Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Arutani aya a thukuru cia Nathari kuma kaunti-ini ya Taita Taveta matogoretio ni Faith Mulamba ni mathingatite kuga ni gukoretwo na mateta maingi kuma kuri aciari makiuga aingi a arutwo mwena ucio matirahota guthoma kana kwandika rungu rwa mutaratara ucio mweru wa mathomo. Mwena-ini wao arutani acio ni maugite matirahota gutwarithia mihango yao ya urutani na njira iria yagiriire ni wagi wa mafuku ma kuigana ma guthomithia arutwo. Tulipatiwa curriculum designs ambapo hatuna reference books, na hata kama wazazi watafanya local arrangement ya kutafuta reference book haiwezi tosha kila mwanafunzi. Kwa hivyo still tuna challenge upande wa vitabu, teachers books na pupils books. Ni muhimu sisi kama wazazi na kama wakaaji ya Taita Taveta tujue elimu yetu ni lazima tuweke mikakati tuhakikishe imekuwa bora zaidi. Riu arutani aya ni moretie thirikari ya kaunti yo gwetha kihonia kuma kuri ministry ya githomo guku bururi-ini niguo kuongerera mafuku ma guthomithia arutwo na kunina kaimana thina uria ukoretwo magumiire. Sisi tumeweza tukafanya mambo mawili matatu katika special unit. Saizi tuko na darasa moja bado haijakamilika, lakini nina uhakika tunaye bajeti kwetu ya kukamilisha hiyo darasa. Oho MCA wa wadi ya Kaloleni Omar Ahmed ni oretie thirikari ya kaunti yo kwambika mitaratara mirungireru ya kuheana riera riega ria mathomo kuri arutwo aria mena mawathe mwena ucio. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.